ifaranga utavunikiye ntacu uzokumarira ingo zigende zireka ibintu byo gushigikirana ibintu bibi cyane nimba umugore abaye umwivyi ego tumushigikire numba umugabo abaye umwivyi ureke kumushigikira ego bataba nk'abandi uzo wamusanga umugabo ni gito azabesha azagira ute yakubita ikinyoma gutyo umugore akamamwiki ayiba je no mubwira ati nimba uzubesha tukaza untangaho inana umufano uzubesha ku ruhande rwawe ariko nje ngo baze no mugore nuko amubwira ati gute mbaze ndabizi muraho neza twe turaho tumeze neza turashima Imana nta kibazo murabona uko tumeze neza turakeye amazina ni yayandi ni Aline ku kinyamakuru cyacu Bakeba TV show icyo nico ntuze yacu ni Mukeba TV show mumeze neza twe turaho tumeze neza turashima Imana kibisanzwe turabona izuba ryavuye uyu munsi tumeze neza nta kibazo reka na mugenzi wanje nawe abibwire ego murakoze cyane turabashimiye mwebwe mwese mudukurikirana kuri channel yacu Mukeba TV show murakoze cyane abatuye hirya no hino mukomeze kudukurikirana amazina ni yayandi niyo nteze Joyeuse mukobwa w'abanyamurengo umukobwa w'abatura nka umwishwa w'abahinda ngashakwa mu bitira murakoze cyane mugume mudukurikirane kandi dushimiye abantu bagoma kudukurikirana no kuri muri abanyamugisha kuri twebwe mwatubereye umugisha mugume mudukurikirane turabakunda cyane murakoze cyane topic yacu ni hejuru yo kugira gute ngo wike topic tugiye kuvuga hejuru kwibwirana ni haruko ntagize oya ushatswe wavuze ajya mushatswe mu biti ese mugenzi wanje arakoze kwivuga no muco mwiza wa kinyamurenge mbere yo kuvuga ukora ibintu zose umuco mwiza no kwibwirana nibyo byiza turaha topic y'uyu munsi no kuvuga hejuru y'ubujura ubujura abantu bakorakora uzuko ubujura buriya nta kintu kitari ubujura niyo utoye ikintu mwa mugenzi wawe utamubwiye ujya no ubujura so ubujura n'ubujura cyane kuko ujya uba wibye ntaho bitaniye n'umuntu wagiye akama yiba ikintu gifatika ni ukuvuga ngo tuje kubabwira kubahomya ikintu kijanye n'ubujura ubujura ni bubi gushugurika rugwara byitwa ngo mureke gushugurika ngo tuje gushugurika nk'imyagi ngo kwa runaka yewe ngo kandi ngo yahinze igishanga ngo tuje kwiba imyagi ko kaza tuvuga no gushugurika ese mwaganya bazasagategereye murazizi sari zihaba ko abanyendondo bagaza baziri iwacu batari bazizi kundondo nyine ariho habigishanga ako abanyendondo beshe tibari bazasagategera ayo twari tuzizi cyane gahubwo sinshiga pana ari ukazamusanga igishanga cyuzuye zasagatekera narinze ngo ni iwacu ziba gusa kuko twege iwacu barazishugurika ayiwe hari abagabo bagiraga umutima mubi mwagenda ngo bagiye kumuhotera igishanga yewe igishanga kiri aho ngaho uzasagategera zimejeje ngo tugiye guhota igishanga ciwe igishanga cyasagategera ukamusanga yasaze ngo twageye abandi baje mu kanisa gusenga tukamada cyo twiriko tukaje kwiba ariko gatwaza tugenda muri zasagategera igishanga cegereye imyagi ku buryo twacaga n'inyagi tugakubita muri zigeze zasagategeri tukikorera twarengaga ruguru tukabonaga kubihambura byose ni ukuvuga ngo ikintu cy'ubujura cyabaye ubujura bwabaye twege twaranagisingizaga gushugurika no mu ishuri bagadushugurika uwanyu ikaramu ukamuvura umutima agashaka mwarimu agakora iperereza ukozamubwira guki yawe kandi gariya wa wundi gusa wagize gute hari akamenyetso kamwe wakubise yamayobegwa ikaramu yiwe akamayiyobegwa cyangwa tukagenda nka ruguru kwacu kwiba isogo amare bakadukubita nanye ku munsi umwe baradukubise isogo bagaza bazihingira hasi ntimuzizi isogo badaza ngo akaraje tugenda ku munsi umwe tugenda mu gishanga twagiye
gusoroma karaje Eh. turasoromye kaza musoroma tugashira mu mifuka kujya tugejeje hagati amare baraturabukwa kwa tugendaga turi benshi amare baratwirukana uwo munsi twarirutse umutima ukazamuvuge gusimba ngo twatwagiye ngo kwiba isogo tumuriye munabwirana abanye ko cyangwa ngo araho mugiye mukamfate gusa imifuka abandi bagiye gusenga ngo mugiye mu mboga amare uwo munsi baradukubise bazaturyamisha hasi waza utinya guseruka iwanyu none ubu bujura kurabubona gute bwarenze ubujura bwarenze ruguru n'umugore wibaga yiba utuboga yabuze guto akaja nko mu ruzitiro rw'abandi akiba utuboga akiba kutugori abandi bejeje akiba twatugori kugira ngo aje kokereza abana ariko tugezaho umugore afata amafaranga ibihumbi n'ibihumbi akabyiba umugore wabyaye ufite umutima wamenye Imana ubujura bwarenze noneho agashigikirwa n'umugabo wiwe none ahubwo abo ngabo ni Kasafina ese ni nani bajya bagiye kugurisha isambu arabaza ngo jambo ndarikunda umwana bamaze bagurishije gute nabo bavuganye ngo baragiye barafatwaga mu ikanisa bamare bamavuga ati we batanze isambu bamarega umugabo gagakuyaga n'umutwe w'urugo aragiye gagurishije ya sambu ngo babashiga mu gitaramo ngo bamare gushikaga bashike mu rugo umugore atiwe wabaye gute ngo bamurengeza aya mafaranga yose ngura yajanye uyashiriye ese byo ninde wari umuyombe nyine bashiraga amafaranga semuzi none ndumuzi wewe yari yitwa nde rimbe yari Yeshuwa yari Mose yari Mose icyo tuzi yari umuvuga butumwa icyo tuziho gusa yarabafasha uko babeshe bagiye kugurisha amafaranga baraza barabesha isambu kujya barigurishije bacamwa amafaranga kandi baravugana ati aya mafaranga twagurishije siyo dushita tubeshe ngo naye ni Ananiya na Safina baragiye bagurisha isambu kujya bagurisha amafaranga bayacamwa ibice ariko no umugore uko abagorega ubujana bw'abagore nabwo abagore bagenda bazatanga tuzi ko nanisa ari we wagize wariye kuri ya mbuto abesha umugabo abwira umugabo Adamu na Eva ibyo yadukoreye kiyama bikora byose kuvuga ngo umugabo ananiwe kugenda ngo ari uzifata ari uzigira ariko se yayabaye iki umugabo kugira ngo agere naza numva ngo yayabaye urugi yazareba yayabaye nabi yayabaye nani yaza ngo yazarinda uko abantu bataza ngo umugore yaguma gushakisha ifaranga umugabo yayabaye umuzamu yari yabaye zamu bareke abagabo batazapagasa bazaba abazamu kuko gabategeye ku bujura abantu bagende bareke kwiba cyane ni bibi gushugurika n'icyaha gushugurika n'icyaha nuko twari muri za nkuru za Safina nande wa mugabo w'ene Ananiya na Safina ijambo ga ese ajya titwe tuzanabwiriza nuko baragiye ngo umugabo gashike gati amafaranga nayo na unda evangeli ese yabaye ndango ni revera Michel azabwiriza iyo jambo kumva nagendera ko azavuga nyine hejuru y'ubujura akavuga ingene bibye bashatse kwiba basanga Mose yaberetswe apfe kubabona abaza umugabo ati naya ati abakuyikubise hasi aragenda baje gushingura abagore gakuraga baza banakereza mu materaniro baza bisondora araje ga yasokoje kaci ndoraga iwaga none kera ntiyabaga na za ravyondo ashike gati amafaranga ariho wa mugore ya umusenti yaje amafaranga yaguze isambu nayo ngayo nayo ngayo nta yandi nayo tendora ibirenge by'abantu bavuye gushingura umugabo wawe bamakujana
ni ukuvuga ngo umugabo nazayiba uze umureka yibe wenyine nafatwa afatwe wenyine umugore niyiba umureke apana imitsi yo gushigikirana mu kintu muzi uko nshaka iborome aha muri Kenya umuntu ngo karashaka amafaranga arayabonye ibaze ko ico gitangaza amafaranga angana gutyo ngo uragiye mu nzu umuntu w'umugore ese iyo mivu niwe azayikira urebe nk'imiruho ya hano muri Kenya undi aragiye arapagashije abonye ya mafaranga uzi nk'umuruho yarushe azerera ibi bikapo baza baheka wamara nawe ukagenda ukayatora ngo urayatekeye ayo mahoro yakura he ntayo ko nubwo abantu bari mu gupfa kuvuga ariko nta mahoro afite ayo mafaranga nawe ntiyomuhira amafaranga angana gutyo hana nizo soko kada tugenda kuja kuzana isoko barazihingira hasi ibintu bahingira hasi ico batuzizaga ngo twaduvuna ibigori ngo twatuma guhota ibigori tukabivuna tukavyica nabi nico ariko navyo bagazamushika kwa uvuga wabwira iso ngo rage ngo mu mboga kwiba imboga z'abandi ico ngico ubona kivuga ariko nk'amafaranga bangana gutyo ese abari babikira amafaranga mu nzu gute ubara cyaba kubikira amafaranga mu nzu ese ubundi bwo ninde yarayabonye gute oyaye ngo umugore nyirakuru umugore ngo umukuru wari utuyeho ngo uwo mugore wo mushiti bari batonye baramubajije ati sewe kutazuva aha ngaha niki abagore gakuriyaga abagore nyine babaye batagira ibanga ati yewe tega ncunza amafaranga hano hari amafaranga ncunza ucunza amafaranga ati wa mugore ga umuntu se so kuzanyinjira muno mu wawe yamakubita igifunguzo araciba ariko nabo kibagize amakenga baba barayise bahindura igufuri abagira amakenga se bari bazi uko abizi none bawo buri funguzo hano uzi ngo ufite ibintu mu nzu bimeze gutyo ukaguma na rya gufuri uzi ngo wabuze urufunguzo rumwe ntuzi rirengera ryago no kuvuga ngo nabo nyine hari nk'ubujiji ariko baba barayise bagura igufuri kugira ngo amafaranga angana gutyo abantu bagende bareke kugira bagende bareke imiruho ya hano muri Kenya ayo na amashari mabi imiruho ya hano muri Kenya kuvuga ngo umuntu hano muri Kenya ararushe bene uwo muruho wamara ugafata amafaranga ukayatekera ntaco biba bimaze ugomba gupagasa ukabona yawe utanapagasa nuko ubuzima bugakomeza hano muri Kenya se iyo ushaka ngo ube mu buzima bwiza uraguruka ugakora kandi utayukora ndi wakwifuza kuba mu buzima bwiza urumva ibyo byakunda se ni ukuvuga ngo nimba ukeneye kuvuga ngo ubeho umere neza wambare use neza abana bige neza irifuko ukora ugahaguruka ugakora ugashaka ifaranga kandi uko umuntu yagurutse siko azabona amafaranga wagurutse ntazamera kimwe n'uwicaye tibazamera kimwe bahaguruke bakore bave mu tuntu tw'amashari kandi nta kuntu tutazokora hano ngo ureke kwiba kubera uko udakoze wosara agaragaye ariko uko hariho n'abandi uko hangaha hariho abantu cyangwa hariho ababatekereza kwiba kwiba ni umuco mubi kandi nyine inzara ntizo kujya ngo ureke kwiba ufite umugenzi wawe wiba haguruka ukora ushaka ifaranga numara gushaka amafaranga ugere ku byo ushaka cyane uko abe n'ayo mafaranga yonyine nyine wafashe wasanga iyo uje kuyakorera ugahaguruka ukayakorera wari kuyageza ariko utibye ngo ubwire igisebe ubwire igisebe abana bawe bazakure bamenye ngo nyina yaribye iki ni ikintu gacaciye ku ntuze nyinshi abantu bazoruha babibone tekereza kuvuga ngo uribye nyoko bo kamenye ngo waribye n'abasobukwe n'umuryango ushatswemo uwo gufata gute abantu bagende babikuremo isomo kwiba ni icyaha gikomeye abantu bagende babikuremo isomo naho gutekereza kwiba kuri yuriya ararushwa n'uwavuze ati ni mumfashe ndagowe cyane kuko nkiyo yegera umuntu nimba ari cyo yarabuze akegera umuntu yizeye akavuga ati wumfasha nkakora iki ngiki ariko ari amafaranga n'ikirari gusa yagize kubera ko umuntu wiba nimba atari irari yari afite akavuga umuntu wiba akavuga ati reka nibe ngere kuri iki ngaburira abana iyo genda agakuramo duki naho umuntu wamugenda ukuramo ayo mafaranga yose ni kirari yagize riramurenga uko usanga ntana kintu yarabuze agirira ari gusa amavuga ngo ari amafaranga
arayakarikira abona ico yoyakoresha, usanga nyine irari ryamurenze. Kera uko yayatekereje yayumvishije no mu matwi yiwe, kera bayamubwiye, irari ryama rimurenga, umutima wa satani uragumura uragira abantu umwirukamo kugeza agenda arayafata umugore. kandi kuriya nkiyo atabwira umugabo uko kiyo yabwira umugabo wiwe inama akamubwira ati tugende twiba amafaranga, umugabo ntabishigikire, umugore ntaba yarayibye. None se uvuze ushaka kuvuga yuko yagiye kuyiba yabwiye umugabo cyangwa ahubwo none je umugabo yayaguye? None se ntuzi ko yagiye afata aragenda gura intebe? None se ni gute wewe ugenda ukagura intebe umuntu w'umugore nimba yaranapagasa simbizi umugabo yomenya ngo umugore aza pagasa akazana ya mafaranga atoca intebe? Ni gute umugabo yaramushigikiye? Uko nkiyo yoba ari umugabo udashigikira umugabo muri bene ayo makosa, umugore akamubwira, aba yaramubwiye ngo cira birarura, tukazose no gutekereje nimba wanazitowe ugenda uzisubiza aho wazikuye, kubera ko umugabo adamushigikiye. Uko ahubwo none n'umugabo we n'umushango ntazakora, ntazapagasa. Kuko iyo aje kuba ari umugabo uzupagasa, azi neza uburibwe bwo gupagasa, azi igikapu ingene kijyana, taba yarashigikiye. Nkiyo n'umugabo atamushigikira akabimenya, umugore akamubwira ati nage, aba yaragiye muri babaturanye akavuga ati umugore yakoze igitangaza bitaramenyekana, none ngaya amafaranga nayo yakoresheje nkukagira Imana nzayishu cyangwa ariko igihe nzayabonera cyose. Ariko ibigitangaza bakoze nuko bashigikiranye mu kintu cyo kwiba. Ni Ananiya na Safina nyine biteye ubwo umugore kwiba umugabo akamushigikira, bakagezaho bayashana yose bagatekera mu mifuko bakagura ngo yaza agenda agurira umuntu wese ifaranga z'ubusa, kandi ku ifaranga z'ubwibyi uko usanga zaranashize, ntacyo zo mumarira, ifaranga utavunikiye ntacyo zo kumarira. Ingo zigende zireka ibintu byo gushigikirana ibintu bibi. Nimba umugore abaye umwibyi tumushigikire, numba umugabo abaye umwibyi ureke kumushigikira. Batabanka babandi uzo wamusanga umugabo ni gito azabesha azagira ute yakubita ikinyoma gutyo, umugore akamwiki ayiba je no mubwira ati nimba uzubesha tukaza untangaho inani umufano uzubesha ku ruhande rwawe, ariko nje ngo bazu n'umugore nuko amubwira ati gute mbaze ndabizi simbizi ibyo kura bivuga tubiziranyeho nawe, ariko ari abagore bazamashigikira umugabo mu kinyoma, nico gihe nino nabo bari mu gushigikirana kwiba. Umugabo ntiyoza ngo azabesha, umenye ngo umugabo n'umubeshi uguma umwikiriza azamagumaga akabesha, cyangwa umenye umugore n'umubeshi wamuguma umwikiriza aza noneho ubu umukomeje muri ya mpano yiwe n'impano ukaguma ukamushigikira. Ariko tureke gushigikirana mu bintu bitari byiza. Uri mu gusanga abantu tibagishigikirana mu masengesho, umugabo yabaye umunyamasengesho ngo yabaye ikirara byawe sinzoza nguma kubifura, umugore yabaye umunyamasengesho ati wabaye ikirara urasi gutaye abantu ushorerana n'abagabo hanga. Ese ngo umugabo uzobona umugore ari umuyumbe azaja gusenga akavuga ngo umugore yabaye ikirara, ese ukiwa kuya ntaba yamunebwesha? Ariko birategwa n'ukuntu baba babanye. Oya uko kose mwobana n'umuntu, jewe nifuza gushigikira umuntu mu mpano yiwe afite, nimba ari impano nziza yo gusenga, nimba ari impano yo buririmbyi, nimba ari impano y'amasengesho. Abantu Imana yabaye ibintu bitandukanye. Uko njewe Imana yarampaye kuba umukorari, umugabo yaramuhaye kubwiriza, ariko kandi none wovuga ngo ugiye gutarama akamatekerezo kugiye mu bindi bintu utagiye gutarama. Uko nyine aba yarabibonye taba yabitabwa yari abagabo bazamva amabwiri akamavuga ati umugore wanje bambwiye ko yari ari kumwe na runaka, none uko gushorana na runaka bucyo tugashorerana tugiye gusenga, ni igitangaza. Uko nyine aba afite akantu yamukekamo aba yaramubonyemo, ariko abantu bagende bareke gushigikirana mu bintu bibi, bashigikirane mu bintu byiza zubaka umurimo w'Imana. Mureke gushigikirana, turuzi kuri igisebo bagize kinini nuko bashigikiranye. Kiyo batashigikirana baba barasebye kuri baba baratse imbabazi muri babandi, umwe yabaratse imbabazi ayo mafaranga ngana gutya uwo mubabarira kubera ko abayace imbabazi akagarura akavuga ngo azogarura n'ayandi. Je no kwimuka nkava muri abantu bareke gushigikirana mu bintu bibi by'amafuti by'amafuti. Ese ico nibaza ibo hari ukuntu muza mushakana
mushaje ese bo bashakanye bombi bumva ko ubwibyi bubarimo ni ukuvuga ngo umwe yagiye agaragaza ingeso ye undi agaragaza ingeso ye babona zirahuye nimba umugore uko ahubwo uko ni abashangu bakunda ibintu byo gukora ni ukuvuga ngo uwo mugore ahaje guterura amafaranga angana gutyo ahora ari umwibyi tiwo kwiba ni iminsi 40 yabafashe ntabwo wotekereza kwiba amafaranga ibihumbi amafaranga angana kuriya gutekereze kwiba nta kindi kintu urinjira ngo mugenzi wawe ngufate yewe wowe ubumeteye gute kuvuga ngo wamugenda ufate amafaranga angana gutya uzi ngo ahubwo amenyereye kwiba n'ibintu byiwe nabo batarafata bafite bakiri muri iyo dosiye bagende bayivemo ngibyo bagende babivemo bagende babivemo ibyo ngibyo ntabwo ari byiza kwiba ni bibi kwiba ni icyaha n'imbere y'Imana ni icyaha no ku muturanyi ni icyaha n'undi muntu wese icyo gisabo si cyiza kandi ndanyumva bavuga ngo ubwibyi uza bwandukira cyane burandukira buva mu maraso ubwibyi tuzi ko bazavuga ngo abe n'umugore utwite ngo iyo yibye ngo umwana azavuka wiwe ariwe mugende mureke ubwibyi si bwiza mutazamuzanira abana ibintu imivumo ikaza igenda ibakurikirana ntabwo ari byiza abana banakurubwa usanga ngo bavuze ngo abavyeyi babo baribye bagende babireke n'ababiba batarafatwa bagende bavyihorere ntabwo ari byiza cyane murakoze cyane iyo niyo topic yacu kandi murakoze kudukurikirana murakoze no kubyumva mugume mudukorereho mugume murebe abatarakanda muhine urutoki mukande cyane n'abamaze gukanda muzamushiramo murebe nimutubwire muri abajyanama beza muzamutwandikira mutubwire ati ibi bintu sibyo cyangwa se muzatuzanira iki turi hano ku bwanyu nibo icyo bazobahitamo tukibakorera niko kwisi barakoze cyane bye bye Imana ibahe umugisha.